আজি ধুলা বেছি নাই নাই हेलो कैसे आप लोग वेलकम टू दीपज्योति ब्लॉग আপোনালোকক দেখাই আছো আজি হেলিকপ্টাৰ কেনেকৈ পৰে কেনেকৈ উঠাই সো আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাওক সো ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সকলে সো বলক ভিডিঅ'টো আকৌ আৰম্ভ কৰিছো মেঘালয় টুৰাৰ পৰা সো চাওক হেলিকপ্টাৰ কেনেকৈ পৰে কেনেকৈ উৰাই মাটিৰ পৰা চালো ভাই अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।